Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Kumkadak ban itu kerpang yau senyang uben hei bagi Asha bagi agan wadi kila nok senyang syaka imlang kesalang kamtam haka bayadai bat kajing yakun tma persya ya kajing sapriang jong ka klam jingpang coronavirus UMLA jong ka nongkrem constituency upa lambor malngyang haka arf khandai terik benai nailor arjar arpo ula penlong ya kajing penkup buram kerpang yaki haka jing yalang ka balalong halait kor. Kini kinong tray katanat ka koit ka khia ki pala sya pun kup buram kerpang ki gentup ya henriu pulai ngut ki Asha bat prapo ngut ki agan wadi ki batray ha ki PHC ki sub center bat ki urban health center ki bahab hapo ka nongkrem constituency ya ka pakilayo pdiang da ka song pisa bat ka jing ais ngobha nau MLA ka thain uba lambor malngen kini higam dai tangkat kam handai ka call commission jengpi ban yarap ya man kilong yi hai la ke jak jong kisdong ba phi phi trai ni ro igai ke ba phila trai ni tip hero i jing e ba phi phila dera de hero ngala juja teng ba phi na por se ko por ba ngi hero ngala ba ke jing e ba phi kendo habani lai rong si gi jong ki breu dai la gi contact tracing monitor but implement iki guidelines ke bagas scorecard ai ngapor sigapor ndangi kemen wala kataru hapeng jinge pisiam bi karai bai ke commission jengpi pantrai nak bata ka pit ka biang jong imlang ke salang ndade ba philong tang kita ki frontline workers hanga kumki ong khtin nongwei philong kata ka rainbow Habdeng jongki jing'e baro Habdeng jong gani ka thma bangi yele Thilong mo phi ka jingkermen ka jongi Bangi ngets khem bagani ka jing persyang jong long mi khmat jong ka than Kalong ka jing hikai yangi wei pa iwei Ba am the day e ka buram breu Ang day kajingyo kajingkot henry kaday kajingno senyang jonga bat jongpi nakabenta jongno amupat ba nakabenta kikhon gifti ki jongi nakabenta kalaway ka bapharnai ka jongki ngasaw sarong sibuan hadu kata bana preng jongki Asha bat ki anganwadi workers ki baday hapo kanong krem constituency tang iweiru imsim labit yaw niyo kanyang jingpang. Katagari gaway jong gajing so kumen jonga hakani kapor. Lapipay si giway kisnong gitaw. Labun ngut ki angan wadi bat ki Asha workers kibayo ya ukanyang jingpang. Ngasim bakani baro kaday gajing panya ipastat jong ublay ng bu ng tao. Usangaw ya gajing duay jong kinyam baper. Usangap shashkor yagajing penlong jing duai haman lagi tliwing oblay unri samar un pelat na kani kajing ma yaga konsusi bat kumju yagari barokawe kumbang yoi hagini kit benala gilalay fitur shikhmat banyadan ringkat hakano ka khlemat day namargata hagini kapor parlok bayi ngiso na chibon bagani kasngi kabala jiet khnang banwan banya sakhilang banai itai jingai ibaret hangrei kanmau wala dai long ibaret apa piai daga mansim jong jingi kansa junam la junam dei na markata hagni kapor Wasukwa banang ipi ki parlang bayin. Kejaya nanti kalau kabar cerwat hadu kata. Ngiyat ya kalanti kum kinang ilambat kum kinang mikmat. Dagijing sudah kibang imat. Nadu kabasdang bat hadu menta.
Ngai pihaban let hapo ki quarantine center. Pihaban let ban registered ye ki keteng jong ki breu. Pihaban let hagi to ki yin ki pa quarantine. Pihaban mi shakmat. Ki asha ki agang wadi pihater ringkat. Ban penlau ya gani kajingale jongi hoat ngimyoi hanay nga so bakalong kajingjong ngimyoi habang yung kathama ngi ki hair ki top kitang ki hair kita ki jet ki biyong ki jet fighters ki jet ki baklan board ki ban siyat ki nanding ngi tang kumi kita ki jet ma hanay kani kathama amdan sulay amdan apiar banyale persya Kim Khenshu Kim Salyashu Kilambi Shakmat Batkar Komsiyo Kalong Kabarit Hadu Kata Matho Hagata Kashiti Saka Sarkar India Bapin Sobha Ban Perkhat Biang ASEAN Haga Benta Kabayde Bat Kaching Siyo Nalbenta Jongpi Ki Asha Bat Ki Anganwadi Bapin hap ban perkhat biang ban kham yo kajing siyo ko biang namar dei kini kita ki sipai ki bator shakmat ban rung ban mi dei mo phi ki ba khmat do Anganwadi worker chong banateng block E karwan soka lakko sabse considers lakorni kharkumol Anganwadi lakor mawrilum hai Anganwadi worker jongga lakor ikong Angelin khar jongga lakor sub center sida khongsi asya khadru yagini ki Anganwadi pemakarai jongga benauban pemakarai malbanyang Anganwadi worker jongga umyau